Okay, với nào chuan congruence of triangle an zir do ni lines and angles kha problem zo zo kha karon ti tir lem no chewa to da tan chu da ngai rei lawa in ti chin to kha atok review wa hemi chapter congruence of triangle hi poimo wa proof kan zir tana tur tak tak ani class 7 class 8 atlem zir to wa hetai chuan athil dang lu tu kha kan zir bel don lo amaro chu 7 le 8 an ai kan problems kha tam do na chuan tlem in a complex a haraze uze kha om do na ni congruence of triangle a definition alu tila two triangles are congruent if they have number one exactly the same three sides and exactly the same three angles etani he kan milema hian abc le def lo entala kan muang hian let me change my ink again AC le DF in chena chuan AB le DE BC le EF in chen bokani chuan angle poka angle A le angle D angle B le angle E angle C le angle F in tiat bokani a symbol hi lo chin chiang ha ula he BC a hian BC a hian BC kan enton hela hi entala he voi khatina kat thimo line kha heta EF voi khata kala hemi omje chu helai le helai BC le EF kha in chentina le chuan AC a hian pathuma omta a pathum kat omta DF a pathum kat omle bokta kha kha in chen choina ne le chuan AB a voi nin kata DF a chu tiang angle A le D kha arc voi khat ve pakhat ve siam in tiatina kha kha a signal a symbol lo chin chia tur chu ni C le F kha voi ni an kwal khunga tikhan C le F kha in tiat ve tina ni le congruence triangle di chu mi zo tong zo se don tela mi zo tong upa ne kan ne kha zong fian phel pier unau piang mun pier ai po hianin alain ang zo ko ti hi chu kong en ki ngain anga in an lo na lai kha pakhat ba nei lo tin na kha ta ni khala kha copy ni printer la paper kha thil thujia ngai che voi ni printer la chu tiang vel chu congruence ti om dia chu thin ang che kong ki ma side pakhat lek in chen ni lo side zong kha a corresponding parts in chen vek soina ni chuan a cho tak tak khuna ero chuan heng a vai paruk to kha he side khat ni thum gon soya side khat side ni side thum angle khat ni thum a vai paruk kan soida ni mar chu kan cho tak tak khuna chuan ka te paruk ruk kha hre da ngai don lova pathum kan hre chuan adang pathum kha automatically no tu ve kha na kan zir don ni chumi mang chuan proof te kan zir don ta ni chumi ma in congruence of triangle kan lu tak tak a symbol en le long triangle se tan ABC congruent to triangle DF ta he symbol hi he chin chia che congruent ina ni kan lu tak tak mai triangle a part then khathi kan zir le lokang parts of a triangle a side vel te angle kha chu kan du tok tong a pol hiam le zir na sa to a median kan zir ma saberang in no da lo ko ping jo he a line from the vertex of a triangle which bisect the opposite side vertex is kil tina ni vertex atanga line ron kal kil khata atanga line ron kal opposite side bisect chu alai taka phel tina nia he kan milema hian triangle ABC hela hi lo entala a vertex a tang hian line ron kal ta ni he AD hi mo chuan opposite side a hemi a opposite om chu BC hi ta ni BC side hi kha bisect ta ni AD hian he kan soi to khai mi symbol chu chen tin ka ti to kha ti khan median AD kha median ni chen chu AD khan BC kha lai ta ga phela alai ta ga phel ti om je chu BD le DC chen ti na emoti zong point thread ro BD kha apum pui BC chan ve ni ngal BC by 2 tiang point DC po BC by 2 ni ve ngal ani my English is not good right kha share ngal to ro
a bisect kan ti chuan hetiang hi mathematics zong khan lo chuang ha tinai BD le DC in chena emo BD le DC khan pani khan apum pui BC chan ve an ningal ve ti na ni kha median definition chu ni ta ni chuan lot lia altitude hian ming danga ne a achang chuan altitude hi height kan ti bok thin sanjong ma se sanjong satlian ni lawa perpendicular sena ni a line from the vertex kil khata tang bok line ron kal which is perpendicular to the opposite side 90 degree a chokla he let me get en le chon ABC triangle hi AF and BC kharon perpendicular ta ni ala khelo tan he line chin he line symbol hi 90 degree tina AF le BC kha in perpendicular chu wangin AF kha altitude kan ti ta ni he line hi poi model to triangle chung oman ni hai median kan soi to a chon altitude hi makten om theita a kan zia le long athil pakhat right triangle hi chuan ABC right triangle kholom ta se AB aside kha altitude kha ni ngal ani chuan a chang he tian triangle hi om thina triangle pona de te altitude om thei obtuse triangle thian lom ta ni BC perpendicular to A tang line ka draw du ta ti jong kho 90 thei to lo re tai chon te hi BC kan produce a helama hian chon A tang hatin line kan rin thale 90 degree to rin AD te loin ta se kha apona khan triangle pona khan altitude kha om dei ta ni chuan a to bera hi class 10 lama kan la zirna sadona class 9 apotlem chom tho angle bisector ve thung chu a line which bisect an angle khani mai AP hian angle BAC dia BAC kha a phel ta ni lai ta ka phel ga ni chuan BAP helai le helai kharin tia ti na kha jiak to sa tho ka ro jiak non lai ni ti so gan soi le theta din tia ti poi angle BAP kha apum pui BAC mo apum pui chan ve hi poi mo sian tur hen kan lamang na sdon tu CAP po kha angle BAC ka jiak sa lo hei copy cheu BAP kha BAC chan ve ni ngal tina CAP kha BAC chan ve ti khan median altitude le angle bisector kan du tok le nga na chapter dot le details den he chu kan na soya le congruence of triangle kan le nga triangle a congruent ti axiom ho a criteria ho kan zir don di SAS ti te SSS AAS RHS ti pali kan zir don na ama sebra SAS ka sei dong han avai paru kha angai lo pathum thre ka chona to ka ni ta hen lo en tiang SAS chu side angle side ti na ni me ya side pahni hi intluk se ma sei u lu den lo SAS ti hi o A hi S le S in kara oma angle kha side le side in kara om kha khalai kha poimo triangle hen side pahni intluk ta se chuan anin kara mi angle kha intluk bo se a congruent kan di theita ni helem hilo en taila helem a hian AC le PR en chena AB le PQ en chen bok o symbol khen thre them to khai pahni kata pahni kat ve ren tiet chuan A le P intluk bok se hei helai angle om na la hi poimo te mem ni aside kan la khai he ABC en tala helai kan la ta ni helai ka lak to chuan AC le AB in car angle om chu angle A ba khom lo helai angle thei lo in ta se adik ta mi lo ni ta kha chon SAS a phan thei don mi lo included angle he tlai mo included angle ati kher helai hi poimo lo chu chon le lama po he PR le PQ kan soi le ta PR le PQ in car angle om chu angle P kha ni helai de telo in se adik le don lo ni khala ka hret to ro khatiang ani chuan side pahni kha in chenta se ani karami angle kha in tiat bokta se kha triangle tikha congruent kan ta ni a triangle ai congruent to chon kan soi ve le ho pokal in chen vek to automatic in he triangle pahni tang hian BC le RQ in tiat ve ngala chuan angle C le angle Q in tiat ve ngala angle B le
angle R kha ro ka sei su ta chu angle C le angle R in tiat ve ngala angle B le angle Q kha in tiat ve le ngal bo ka ni heng pathum hi chut ngai lowin an manin an loi tiat ve ngala ti ni he congruency he criteria ma saber hian chuan ka sei dong khan apoi mo lai em chu I included angle ti lai kha ni SAS oma in threat tur chu SSA hi om mi alo there is nothing like SSA chu inge SAS nen dang lam lo tu me tia SAS a chon sei dong A kha S in kara om nge side in kara angle om tu side pa ni oma angle kha pon lo om dei ta se te ha dik mi lo ni che sei dong khan heta ten hela angle le angle A le angle Q zo ki loin tiata se angle P tel mi lowin a congruent mi lo ni SS yang khan om do na a congruent lo angle ka side in kara khan om nge ngai ni no to le tai la he chu chuan AAS ti le ASA hi gan thriat tur chu AAS ti kha angle side in ania ASA kan khan angle side angle he chu pahni in om ma se ASA ti hian side kha angle in kara om gan soi ta ni amar chu angle in kara om lem lo pon side ka pon a pom se adik ngal rim thuma chu wang pakhat ai gan soyang hey triangle a hian hey ABC le XYZ thilo entela angle A le angle X in tiata angle C le angle Z in tiat boka chona side kha chu khoilai pore thei to AB le XY hey angle in kara min lem lo mo AB kha tiam bok in XY boka X le Z in kara min lem lo ni kha in tiata se a triangle kha a congruent nga le ti ni hemi proof tak hi chu into the lo zir thol nang mani kha in textbook mi kha tai chu ka zir tir don lo chewa examination point of view ngai 23 point mo lu tu ka ni lem lo ba ka hu na du re don lu tu ka amar chu in du chu na mani kha lo zir line threat them lo kha chun ka ron thre le don tho chu ni hetiang hin to chuan hemi de hin congruent ve ngal ni ABC le XYZ kha an congruent ve a kan soilan ve lo kha automatic in tiat le ngal AC le XZ in tiat ngal anga automatic in mo chuan BC le ZY kha in tiat bonga chun angle kan soi lo kha angle B le angle Y kha in tiat ve ngal don ani he pathum in tiat thu kan soi mi lo adang pathum in tiat thu kan soi kha khan ain tiat to chon he hi lo in tiat ve ngal ani ti kha soi le ni helai chin hi kan du to re phot tanga part 1 atan chuan practice a kan lut ngal tong SSS le RHS chu next class atia kan khe kang le practice in the given figure OA equal to OB and OD equal to OC so that triangle AOD congruent to triangle BOC and AD parallel to BC he lem hilo enta ola field proof don re chon hemi chapter don given hi jema sakbar to ni given kan di photang enge given chu OA le OB in chen thu apea OD le OC in chen thu soi bok about to prove tur mo enge kan prove tur chu triangle AOD congruent to triangle BOC le AD parallel BC proof ang instead to come given to proof the value class 7 class 8 a given ni mang tang gang OA le OB in chen eng wangin question na soi given OD le OC le po question na soi pahni kan nei ta pakhat kan nei le jon tok to be side ve ve kan mang sia SAS ba khom thelo ta ain kara angle om kan zona ngai ni OA OD ka soya chuwain angle AOD ka soya ngai ta le chu le lama OB le OC ka soya OB le OC ain kara angle helai ka soy ve le ngai ta ni so khat en chian chuan helai angle hi ulu don lo en ta la lem hi angle AOD helai le helai hi chapter ma sa kan zer do kha enge vertically opposite angle ti ro ni kha
khá tiếng khá chú in lục ngal ta đi so angle AOD equals angle BOC. Why? They are vertically opposite angles. Tikhan angle tikha side inkara om OA le OD gan so inkara chi om OB le OC gan so le inkara chi om le chuwangin a congruent theta. Therefore triangle AOD congruent to triangle BOC engwangin SAS criterion SAS axiom mangkhan tikhan pakhan na chugan du tok tanga apahni na hi nge AD parallel BC tia cho heta kan hmu le ngal chu hele he congruent to chuan mo angle pokalo tu ve ngal angle A le angle B khalo tu ve ngal kan sei do kha hete sai ni mang chuan he lai poi tu ve ngal to chonga sei lo AD le BC pokain tu ngal khang khai tu ngal vek to kan di kha kha CPCT gan dia corresponding parts of congruent triangles are congruent in kha kan mang don ne sorry. Now let's me erase this. Lo copy ngal char ulamo ka chopa khan lo rewind le me ula ka thai re inati bolo nan chu chuan kan soi ngalang angle A equals angle B. Why? CPCT kan tia CPCT ti om dia chu corresponding parts of congruent triangle are congruent in ania a triangle te kha incongruent to chuan om dia chu a triangle te kha incongruent to chuan a side le angle kan soi ni lo ho po khaloi ti ngal vek ti nan hi angle A le angle B ma se hemi te enge en je jon angle A le angle B kha chapter ma sa lines and angles ka ngai to chuan alternate angles tro ni kha hei ka ngai to ta la mo helai le helai kha alternate angles kan ti kha tiang chi kha lo ni hei le hi alternate angles ai tluk chuan line parallel tinan mai but these are alternate angles hence itianga alternate angles ai tluk to chuan ai tluk ka hei alternate angles ai tluk chuan anterior chu a line kha parallel tina AD parallel BC. Okay. Moving on next. Line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. This is not important. No, it's actual here. So that triangle AOB congruent to triangle BOC. O is also the midpoint of BC. Dane. Given ka zia pot ila kan thiam mo thiam no mo hen zia ma sa pot ila given zia le to prove zia thiam trim bo poi mo ni AB le CD parallel to ka sorry AB parallel CD kan tiang zia le to ngai lo le ma pek sai chon mo O is the midpoint of AD O kha AD lai tak ani chuan om je chu AO le OD in centina ni AO equals OD to prove triangle AOB congruent to triangle DOC. What else? O is the midpoint of BC. O hi BC line takti ka proof hotia. O kha BC line ni chuan OB le O sin centina ni ka proof tur. OB le O sin centi proof tel tur ne. Now let's prove triangle here. In triangle AOB and triangle DOC. AOB le DOC ka ingvange ka lak kan ti chuan. AOB le DOC ka ti congruent kan tumio si chuan kan consider ngal ta ni chut nan kan mo. Le enge AO le OB in chen thu kan AO le OD chen thu kan nei given chuan hei en la change my ink again hei AB le hei le hei hin parallel la hei parallel symbol nia I'm parallel chuan hei helai angle khain tiat
alternate angles tiro tiam bo helai le helai po khoin tiat ve ngal ni kha kan ma angle A equals angle D. Why? They are alternate angles. Chuan chapter mo sakan soi tong khan alternate angle zong zong kha ni thungot lova align in parallel chuan en thuk ti kha ria tur hei ta hian in parallel thu kan nei sa chu wang me men thu kan ni tiam bo gen angle B le angle C khain tiat ve tlat alternate angles ti khan triangle chu loi congruent le ta ne triangle AOB congruent to triangle DOC eng wange kan ti chuan angle pahnih le side tro AAS wangin chuan ti kha kan adot le poi proof har to lo hey OB le OC in chen thu proof ro tia hel hein congruent to chuan change my again a triangle kha ai congruent to chuan a side kan soi lo point chen ve ngal ve kan ti kha helai le helai kha automatic nan chen ve ngal hence OB equals OD eng wangin CP CT kan tia okay ti khan kan du to report ang helai bi kha chu okay this is your assignment your assignment is from exercise 11.1 that is page 164 and 165 from the numbers are question number 1 number 3 number 4 number 5 7 8 and 9 I excluded number 2 number 6 and number 10 the rest you have to do and submit it on Google Classroom again.